ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Tidak Pynïasoh kemen kabang ia berlang aju ia isem NPP dabang ia portalan. Place pun yang dikatakan di rumah tempat tinggal ibadah biar berdiam jadi Nongïalam jom tempat di kongres dan Pynïasoh sini parti ini. Kadbakasngi benjit ong mikmat hak election Lok Sabha kelanang jan hasilong parliamentary seat. Haka apun rutrik leber ara jar pusau la sakhi bekin Nongïalam na kiwe pat kiseng san perthai. Pynïasoh bakan National People's Party. Haka jingalang keblalong haka shnong Umsning. Nongïalam jaga UDP bat Kongres kiblawan ban Pynïasoh syaka NPP kikinthop yuba Watson Kharkrang, Youth President ke UDP Youth Wing Umsning Circle, uba Rangkensai Makedo, uba Chief Advisor jaga UDP Umsning Circle, uba Delnes Pale, uba Vice President jaga UDP Umsning Circle, baki wipat Nongïalam jaga seng Kongres kikinthop yaki Nongkyrshan belalam khamat uba Shanbor Lingdo bat kekong inda kiar tariang. Nalor Nongïalam bagi Nongkyrshan jangka Kongres hak ni jingalang la pediang sengob haru yaki Nongkyrshan jangka VPP kibla Pynïasoh syaka NPP the working president ke NPP uba Penyat Sing Siem uba Himalayan Shang Plyang uba Samlin Malngyang uba Deiru uske 3 in charge jangka NPP Ribhoi district uba Clement Maulong uba Deiru president jangka NPP Ribhoi uba Jason S Maulong uba Deiru president jangka NPP Umsning baki kiwe ki Nongïalam bahakaman. Kumulai sipun baliki sa sistem yang ada di bidang subhan duki nekong ka subhan penpau yang ada di sumuk sa sistem di ulay tay karat kumula don rentat lem batgilang bako National People's Youth Front jang keneka parti kejungi tengah khadi ban ai jingkran jadi kepor. Nakabantay ka, sports dan di kena sama. Hai kakak.